من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Manama basharu saunji abo karendelea. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo na tsawanji tamkeinu anu wajundo bonze mwe Komor watukufika ondo mlone kawaida ya hundunga harumaze nyidozi inu nuandunga we makatianu rowajo dunga baadaban gari msalimuyoni hezento sa za kisilamu rumambiena salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu sinjabano siku leo yinu harumamada ikawe mada yinu ngeo muhimu haku baada usiku wa jana ranji abantu harumamada yahusiana nedini haukaula ndo silamu ya hemaiti yakavuriziwa na ujusiwa au harumai aeroporo ya haya usiku wa juzi ngwajohu mrehemu ya mlazebanu wa jema usiku wa leo nurija haruma suje abilika awe suje numiminga mwinjio shangio sensible eza hazonga mwirwayo le suje ya husiana neze habari zahe mila na antika o zuki watu notablo wa hatu hajimba iswalihi hayamba banu usiku wa leo nande suje ya ho andru kao ngasula banu mahususu waze wa hatu na nanyasi wafanya ya ada wajahunu rilo harma mikonsi ya kimila nansi kao ngari wanao makati zenowoka zitsuka njema hauka yangu enda wata makati ngwanjila nozi bani banu hasibabu envelope yaboza nongo izongizo kawaida nijebanu nzeleze mwana mkomor ulona fikra za shikomor eza hazomitsi mdu urenga karari haukara hanja itimize mila hiyo shatsi yandisa ngamumbo mguni timizi insha Allahu ta'ala biidhnillahil karim shami wajau ngami miongoni mwa wanaikao jabanu wa shemeza rifanye reformu harumazeno ngozinu mahususu da siwanduru ulaya ebenge mada yonga mjoya mbabano kaya riono video ya lawabanu juzi ilatsi ya mwando ilatsi ya bili watijokandu wa shangaya yaho waze wa hatu wakau jilana zibani banu na uremana mahode hasibabu dezenongo isu esuje yongi wajibu ribeze harakari njie rambendrongo banu ekari shiliwa samiona ekakar je shiliwa tsabusi rambezo lifikirio uharume karnerilo yinu nezendongo zina yode madamu ando yani hansi banu abili yahe tafsiri yahe diskuru ya mbabalu kumani ya itowa uharuma yesome yatsanu ya heseoi ya kajuzi hobushin ikatsundu wakati ngamjonjia bayotsi prepare ikanja hunda wakati hamajuzi haujana ngamjoi hansi paske yonga mino wakati wa hayo waimahu kabla rahane jakatsi buwae mada babaka fenolitso ibanu wa ndo wenyi do usana ni mrejezi zenu nimwambieni nimweshelezi zenu kaya le 10 laho mwezi wa meli jao wananyasi mji wa hatu mtukufu wa hansambu harumet sandraya ngwari para o haruma o mji wa kashan o haruma yesal du marché iho kashan haruma journée culturelle ikao muswanifu wa he journée culturelle inu gabanzao bondewa ondwaze likoli za mji wa hansambu na neza menye hazirengeziwa rijao kama bavu menji za lekoli za hatuka ziti karitsi na woriranda zitsotsi ndasi hawasi ebenge omsango ununundo lo muhimu rido jushiliana de mitsango ya ulekeza zenzia ya ulekeza majumba yao msomo ya howana ya ulekeza mabayazio ya kisilamu ndongo ikaongizo muhimu ngizo na retour à l'investissement ngazila tawo ujinga izonde zendongo ranzori do shabanu hawinji rijojozi sutene ebenge wananyasi wa mji wa hansambu wahe association de développement ya hansambu yambao ADH ikao hunu pari umkonsi uo presida wa hao de mananyasi Ibrahim Papa rimjua usonsi pia ancien militeri wahe AND wakati unu Rikau jari mwambie ninyi wananyasi
mlio haruma zenyu dozinu mrisaidie mpartage mrongowe msensibilize wanadamu wa Komori walopari mahususu na neti joshinda yaje ajiasedie emijia hatu rijuwao kaya yaweke likoli wa hansambu hawiwa haitsanda mjini au bandamaji yotsi ya humjini hulabahi walansu jini shayonga briteo wana wajawali yo hansambu wa hisho yabo yonga ya briteo wana wahele bavu bare mtsujini remzivandani remilembeni kujwamba mdo jina ngujojo ujasome likoli ya ukake japaro fanyiwa na mnayokaba tsikemana wa hiya nsujoja usoma likoli fulani wenge naridunga le bundo la wailmisha yabolo dime à partir de 13h garlindao harmomji wa kasha hunu Paris au harma journée culturelle ya homji wa hatu wa hansambu narjeha winchi wa Komori watukufu ya hadisi ya hansibanu ya mwando nde hadisi ya video rahiwo na izunguli yao ya hoaze wa hatu wakauremanema juju hasibabu harizila envelope. Mimi nchaja ndenge hadisi la specifiquement inabenda ila nyuni jua katsi wanondongo vanu miurenga zendongo mfano shamiti tojifokalize harumwa zendongo zila nono zilanga zijo zile interpele runde solution haukaba ne video tsinda ila bahi vanuzi fanyi hazinji waze wa hatu ngwa filme wa umakatime njiro salini wiho ronziani ngabo ya parozungula vanu hamadela wiyo waze wakauremana makode hasibabu des affaires za envelope zinu ikawo ya hadisi inu ijanziro haukaya vanu fundisa diharu na mtukufu mgwajo humiha na muhata haleno wanaanya harungwaju za harma majlis mbokwe video ya hiyo ifanye tour ya huwa Komori hakahonesa senongozo karambari do shukuri ya bahari wafanywa mna pare bahanu hawandi swala pitalinga sina mahakume haonesa ukakar na ujo shukura ndongwe kao kazitina mando kazitina mwisu shawando atsingwanza warengwa pudru watiloma tsoni wadozulu siwa hana ndongo watiti haoneso kanga somo banidu wa mkau heshakartsi wa shukuria ndongwe kao ngari mshukuria ndondo ye mesaji ila shawa jau haonesa tseni waze wamila ukaya ija wakate mila inu yanzihwa idoru mishiha ndongo zanzihwa haru mashari ya shidungwao kayonde ndongo nzima yaribakishia baha inu baadedi ni tsainu itafadiwa ye milandi yora kwa mbanga recupereyo ye kemila tsene jesi bonsiba Komori abonga sar mo situation zero ye benge tsanzani mwambieni watu kufuka zelongoraziwa na hunulaya harumaze video zizunguli yao inutsi ya mambe inutsi ya birisha wa Komori wa hansukaya haina wakati wajo ndabahanu batolo envelope yabwefo bare manenkode ila diero na bala mnogo fanyo hazi nguli wa 3000 na 2000 bahata mili ya omenji holiho diero ngari juwao kayaba hao waze wa hatu wano wenji yekawende haruma ya shuhuli ila za envelope zitolo nga batsingo juwa wenzao kwa tsule shahula kwa tsuka nsuandu wamba zindwa jina shahate envelope yo mjini hawejo vumbulo haujo sepa ya bavu irokuperewa ngwatsingore manana zijibwe haraka waroha wabeze wende wanyise rahuwa na nyawe jaja waona hauwamba zindwaji hunu Faransa hunu ibenge mimi sichani mwambieni vanukozi watukufu wa Komoruka ngamina nrongona nzona mbekaya wa Komori handani na mshinderi fanya historiki ya hemila nansi haukaba no mila nansi rifanyo Faransa vanu ala hakika yekare do anzara bezekweli inutsinde mila nansi kao wa Komori ngwa ivalideyo harmensi ya Komori vanu hunu ze shughuli rifanya okwezi waze wa hatu na wananyasi mlo vanu zinu shughuli kao mdungu fanyo shughuli ya furahisho wana hawiyafanya shughuli ya hundesheo hunu ulaya ukatiloze mwana hauwe yinji do waheze nyikumbi kao wanungu wafanyao watsahema pese kao makatata ngwalo hasara heze amali wato wao hebengeze nongo yizo sijani mwabienu kasi wandurilo Faransa wa ujinga wa hatu hunu waheze shughuli zinu na mkafavwad ilotsi kalme kaunga mambo ilina bandunga wajinga shazendongo wizozo ujinga
Ngebedori je wakati runde ndongoza ukari waneneze nongozinu sonsi pia sirazi njia rivukisho wabaki emanaze nongozila kazitsina ye faida akaubidiko waloko morilongo azifanyao ngondwe faida hazo. Kamjoma disizani harimwe mifano kabla rahane jatowe solution heza nongoza ajirizinu za hema hode ya heza envelope. Gani mambio nukaya yemru mfaransa ulo banu mwana mkomori yaro mrumshahe banu yasaza he komori yenda harumo mchahahe nda dhahirisha ndola hamadi zori fanyomo salini faransa ya handani hata ya jo dhahirisha bala hatowa ze sorafayani kao mji wa nsujini hao mji wa mbeni hao wafumbuni hao nsawe na omala pia walasa huisha handi senga dahahe. Basi mengoni mwizo ula unamji wa hekao ndo ya njia haweka yetsi mna mjingu njua harmona mjilia jojo some keso yahe shabala sahi ya mfoma na mji direkte wa mjini hao haukange ne wajibu ya utekeleza ze farudhi za kina mji iloa na mji wahe wa jojuhe nswafu kare ondoa msome keso yahe yabo hasa handi so valide la ngada yahe helikao yezaba la ngutsualiha waliha bosa handi sanusu ya ngada ya rubaba hao shaizo waondo alokomori wazele wao zifanyishi hiho sisi rijanga Speranza ngono mrwarengeze salinkuza paribano uliwa Marseille ya untu janda hubi haunjilenga zijanjema njema ya notabilite loban hafanya shughuli hato envelope alo zizate ngazija monsijumani yemana wola yesa komora to mjini hao kwa tujokabala haparofanya ndongo manga na balema liya irumi ya hunu emana hunu mnungu tsolola mamrufanya wada banu hunu ze mshughuli za hatu rizidwahirisho harmaze sali hunu ngiwa mande mrufanya wada komori hauke ngo dhahirisho ndola komori zila envelopuri zito Faransa si kardo zito angazijo ndutso henda hatu wale gauni la hendu mshe ikangu to maharato owa hatu wema surufato heshima zisizabala abahanga bo mnautale ngarito ho shazila zoto envelope ya henga zijau ulo zizeze hinye ulo zizejau izo harma mrudhahirisho ndola ngazija zoka zilofanyishia zoka yensube hwema haria haho ulolao hengada yonde nsufanyo zenungo izo pia shabasa yinu hunu ngari zifanya Faransa banu ika utoe mahari yaho toale gauni la hemru mshoto ale vaulamba bana mzaza utoa masurufu utoa ye heshima hudunga bala hulozi zae hinya hulozi zenga zijau lozi zemiji hutowezi atamrulo longe hamande ulozo Faransa banu makati ngololo shahata zile mru mshabida afanye wewe ngozifanye zenongozila pia zilanga zitsingo hisi za bantu wazima usiku zima bahi hwani saa 0 hudotsa hezanga zija yabo ija wakati sisi rikubaliano kaze nongori fanyo munu ula ujinga nabo siti wajinga yesila batsa homba ndongwendi balange tsingwanza lwamba yemweneha dotsola wabala mrwajire meze husuda bahi zihise na balata makati hunu ngabo wandikao ngwalo zao wana wao na balawa ora hata kwa jakazo maharuma hao shanga boze presio za hoandro wa shahatu wazaza hatu ngabo ila presio ya hoa jomba wada hono wandu walo wena oho mabangweni donc uditilo haruma pia jibonsi jubanu ilon 0 saini data bahangeri patsa waibu waze watu ngware manoma kode hadi ero ile mana hata hatojojwa hunikayo saila uyoro he ulembahi wale chojo kabala ngo wanone diero ila na balanga ona 100 euro poshoni shaila namna ya hovantara ukaban mido anzana bwetsilisiwa njalisiwa zenongo zinangizo 0 Ebengeska ujabanu njeni ambele swala linurunde nzi yaribire. Baminga mina solution joko yamba bani. Mitsido amba nongo watina solution. Manzoni mambia nuka narikensi ritualiendo si wandurulo ulaya. Wazewa hatu ritiparana ibubanu hasibabu vero za udo wanana diero. Hata makatingo wanyisa wata 5 euro. Na balange johungi ni heportomone yaho ijamilu euro henda bala o salini hula. Yemiji atuba komori msiba wari hunda suwandurulo ulaya na mjule nrazi nyondumlo komori. Haukaya yemiji atu ya nisi haha fitina. La husiana neza envelopu zinu. Kutuenda mji haubavu ondandwa iliwa kansi wa hadisi wa shawiriana ndongoza mji hauzabavu. Hasibabu klaza afanyi hunu. Zandongowe mwanama zuki wangu hajimbe ya zambabani. Zilaka ziti hamahame haumbeni wa oche bohaji. Zilangizo armwe miji atu pia wakanso wanazikundi wao.
abaha inugo joko anzo fanye shughuli sheka hula likao ya itendea abo wanru wa fulani weishi ya kwa nahuja haungu ajofanya hata wetine fitina ikau heitsifanyishihe boya kaoti ndo ajoka huitendea za envelope wamba ndo wazito wao yonga ibu nziro uo msiba mziro yabongo jonda harumada uhununde mbaba na mjomba kwa tsole wanao kabala mbabange haruma shekundisha fulani ya mjombange shekundisha fulani na wali bidiwa tsanganyi walozema na walozema na mwana mshe yabo nyinyi wa baba mloba no mkansiji bongo hamanda izo mkomori ngutoko kanankilije bwetsoba nunga sikomori ihorendore fanyaze ada izore towema jangala yala shayamba iho Faransa rajarangale nrongo za mnyadi za utsongeza rike wazimari rende ratekeleze sino alokomori. Donc mimi zenongo nazio na za usana noa baba wakoremane makode juzi ze jubazadwe uhama Superman. Zilakela mbili hamadizo hajia sambabana. Zenongo zila ngebidori zundule shawiri paske zila abalari sona zila za ajiri juzi. Shazila zijiri handani zijiri kadwa bilato sali ni wihongwa wanao. Simambiani waze wanuela alikuwa shughuli na msodo jusema tsoma angalie kama isha envelope ya hinya ivumbula makatate ulo na envelope anzo anike mdungudolo nikaola hata waingu tatani hoka tsujongu nikondobi haukaba lo andwala pia wajipanga heni mrende ya renge na bani izo hajia babanu kajamba ndabu haukaba ni hela ndwa kwa olisa nrulisa kimji ukaya unundo mji wa fulani do ulozao yaboza nongo za toloba la waswarifu ndo mjula ulando wajwa wa wabao na watso waba yode helize nongo skojiri shai hoko mori shahunu ze nongo zijazi deborde parce que mwelezani banukaya yekare de haruma bahanu da hwa baha hunu Faransa ngasinema na ngari mlozao vale mjomba sange haruma shekundisha fulani na balendo le mbabande yarenga ulozeno wanro hahe yabwe senja shonga uke mjomba katsinjia haungondo hafanya manipulation hulata hawa prepara envelope ya hahe makati hata ngojosha mji uvumbulu kadombili banu wakati sujini ngojojo lozo akadombili ni mndu mzima hasibabu indibaleni mndu wala prepare envelope hahe ngutsonzo wando hahe ndo wavumbulu otengo ni hula shughuli makati nge sabote hao wandungu atsambalia nao walangu warudo kwa tsuhuja mrungu tino kampanya atanrwatsi je hasibabu ila envelope ya 50 euro ya mzo yanyi sizo anrukume yabo kamsujo kabo imrabungu ndo 5 euro atanga wajonda 2 euro yabo rundu nti halafu mwiswabu andwa la wabonze wandisore mala makodi hauhono boltunde ya juha weshe ya envelope ya msujini bala wasabu wa juha nrishirini bala wa mama bala ngwa mlindobu mwangoni hata hokansa andwa le shahulama katandu kwa tsukansi mdungu ko hama bala ngutsahwa ne peijeni yende ya fungwa wandu pia ngwa mabu mwangoni wa mlindata johuja itonge zaba hekandu ngwa fanyoza envelope zinu mduka tsusubutu ta 100 euro ya bien zima hauyata 50 euro ya bien bili nono ga oblijo do sibadili he diero hau facilite zenkode zabonze yotsi aibunziro yebenge kwezi watukufu na rikubaliano kabanu handanie mila hu Faransa kaiti zenongori fanyo zila pia ngizona impact mbili ngizona ndongo mbili bala ze valoriza hayo ngabo wazifanyao haunikashe wana hao wajibiwe walola nao ngabo wazifanyao onde mapesa na ndo waheze nyikumbi mahususu ikawa bahazirende hasara hokamranzo arenge ukumbi banu wana waje mpozeyo wanzo salifa weze 1500 neze 10000 uruduke jumotso parahinya na mji na bavu na mraya jumotso pihano envelope nkoden ngono mrumzaza atubana mbabatu bangwalozo mwana bahize depenses zao ngazenda wata 30000 rahawe jenda ware mokumbi wandu wanzo onde mapesa shabale maulidalande kinyume ngondo watowe na hununga mjoka mrume benge kwela jabala halolambe maharisi mili hambaja ushaila uyo yesali uyo ketushindo liba desali garono sali hunu zenda wata 15000 euro wallahi la mvimu ba Komoro lori jarma beni pia nyimlo Komori ndo jua ukangare shoharu mujinga no maskitifu maziro wandu wetu hengu anduka nsondani yambaza honze kazende mjini shefori mabieni mlijulenda zinyimlo Komori bari ngaibi hunu rika hambaza nongonde ze dépenses inutiles ne shahula shitomo poubelle ne zetabu hizo shakarja juo kaba hatu baba tungondo adoka hamama Superman wetu waze juba were mana makode bonze hadiero na 5 euro non c'est trop yebenge kwezi tijana bebanuka hunu zenongozila pia ngaritsingo handis a 0 banu hata huno waze wanu waze wa hatua ndingo wafumba halimwe mabangwe hunu
mtojo vumba ikayo njena bati fitini kayo tiransi kayo shari zijua wakanga so marengoni sinao bala wala komori wako ane po ilo komori no na mtuenda ho bonsi juu mwende harumwe miji ya hatu mmono wandu wende suwe miji ila owaze wa hatu walo hunu wesa komori wako ane jirma walo niyo hunu hula waka jau hula mpaka watengele wala wafanye kwezi na abo hunu wariloza hunu watu wamalizi nji zitoncha shirahana oo wafanya zengada hula pala uko loza mana hulo zizanga zija banu hulo zizahinye hula zizaja hutoa mahoho fanya jau shazila pia zitorudar mwesalila no wandu wapana balazi hisa shawe shako wesa komor wandu alo hula ngwatingo huo na wewe rarangu hama ngawe bonsi na mtorambia dekre ya mruno tablo hawika osha notabilite sha mjibanu waparoirenga wabeha hula yarengwa haukweli wokubali ndongo nzima dekango ndo walole kujaka utsanga mitsango hunu ifo ulibeze mauzaho hula ukangwa jokango una interesi la ongwa joka urenga shetso ndizo na mrambeze karari zirengwa harumwe miji ya hatu siwandurulo hunu mahususo wazewa hatu walingo luandazi serari wotsorenga ze decision wajani zo hunu wabana mwaplike shaku japaro na wakandongoza mjibani hamaneze nongora zona zaho wazewa kuwana wala haya yenaba juhele bavulila hau wajuhe mijila watsanganyihe warenge decision wawabehe komori wajola bana hunu watowe mau ilanongo ya strategy yoate mau yotso joto la 50 euro rudini kwa wala ndo wafanye plan wa wali ani hunu kabatsi mila kanga manzora mbese kweli hunu ye mila kayiti hunu we favorize wa haho hunu itazi kundizinji na bantuka kaziti komori si ezikundi zoba zongizo komori la dhima shawa hamba ndongo tsaile kaongo tojojo kaya umharu mangu nutsuka zabanu ngaminesho shahangu ngaminano banu bokansi itotsile wenga da aminyiwa nde mana fundisedi haru na banarilekezer fanye shiyo yebenge mitijani sisi ndiye nimwambie nukaya na mtafadhali siwandurulo ulaya ngamjoja na solution zangu banu mitsi mruwa uniko waze watu solution kaya mitsi haruma esheka oisho raha shami mana mkomori mujoto wafikira waze wangu wazi kubali warenge sene video wenuna weshiendo wa ipartage wanduende sawe zikundi za pari walo Marseille walo Lyon mijipia msane rilekeze mbabi haukaba mkomori hula ekanga bwe maulida mji yembe ya mji ojo utolwa no wazeya hawitolwa no wana mji mfano hadisi yekale wenuri kubaliano kangarfanyo dalo la mji yembe ya hele dala uyojo tolwa no wandu wa baba mji waha strukturiza miji hemi la nansi kao wazewa uojo ujere yehunu Faransa siwanrosingo kana bunjilio la mji hono motwa mjaju hahanja mbaba ho hanywani hamkaza iluku bange na fiche de pain ngulibwa bahengulibwa ngwamwe mbabo katsange san roba ngutitsanga shila sharafa shaheze classe sociale shi terese wa Faransa bana ngojona mrumbaba jabala katswanza atsange shangwamwe motwa mji atsange bwekaza nongo pia watoto waje mplike wende wa pentibe wende wa huluze mfule wao haruma mashuli alosalini hunu yawe mwanamme wa bibi harusi hau bibi harusi wae do waje mpliko davantage watoaze mali zao pia waniko wa baba waloza waniko wa jomba loza hizo kazi tufanye sharafa shahanyu ni waze watu mkenela jima ujorongozo la mwanahanyo tengweni haukaeto joma mjibu na mbei na mwishie vanu wakati mwendo komora mdomo aloze nyende mkao toaze mbe zampaha mwazi mjombaye fungesha na mboda balangulindo anezembuzi za utsinza nenso leo niko wantu jini yabo ndo bahanu oneso jirma hukanesha oshahaho shahunu Faransa ngarifanyo kumbi hau ngarulozo maulida shabale mwana mshaulolwa waende urudatsa hema pesa waeche yani kem jomba hau yani kem baba yembaba kazi wanantara bojubala fanye jao halafu ijeheza bahunu na yojojo dokira ukaba ndujo sitiro wazamru hakuwa babatu abako atsuka wafanye ndongo kwa wafanyeza hao warilele warendeje shaizo zo ujatena hashila shoba hembabaji nikao shekabala zilango tsotsa haufanye bango anzo oneso upari ngawe na bela hanzo lifanye na banwemi la ino anduko adowa zamali haina mrufanyo shughuli ketu bidado toala dépense haukazi lango to kuna ka urejeziwa usaho ambango ufanywa abongo ufanywa shanaze beha namna yasheo haukayari hakomori karja paro na ruwa wana hasibabu envelope ihondo hulo tabu ihondo handu wajojo uremana makode shazeno gozila pia zihana structure haukasheka yoshilo zawe kawo mji wa mbabangu ndo wanlo zawo yabwe sekansi hakaya sir ya envelope yao yonge wendele yao
yekabwa mbaga watolwa walima wa mtsujini yabo basabwa hanso mru mkalimani mtsujini dhamana wahe kontabilite ulindo aremetwa envelope ilonko deni kena jwa damala undaji daire kandro aloza boka badotola za envelope zilotengweni zo hamba ukaya owenyi wavumbulwa banu waheza envelope zinu ngwajo uhondra boltule mzeye waje wabasheza envelope zahe misihiri yani msiri wavumbulwa banu neni association yavumbulwa banu nane mijine zenongo za vumbulwa banu pia nezirewe no wandu wakaonikwe mapesa la armale jeleyo ngwajo uhondra bolto bola answiri waje warenge mapesa shayo kadotolo bala directe bahebwa juhamri atsubidi erenga arengenzahi hunu c'est pas comme ça et c'est normal parce que ngari jwa ka hunu quartier shivanu wazim hunu structure ke jakansi ukaya wetoya envelope la balangende lawo mjifulana ukahunu kabatsi miji shanga wandu waji hansi zikundi yabo le mana namba ukaya hunu ngarfanyo ndongo juste rifani senrongo rishi mundongo shamtsire nge hunu mabanga boada parce que yabo ngamjodo wana henusiku haumrambie kemiji ya hanyumeda malozi zwangazija mja hunu mja mwishiliana mtsahana mkansukaya ula mji wangu wangazija udungu atahunu ngasandu wane yaweka boltu ngulozo yaweka hamjimzimena hajimbaye nemana nyabashari yaweka hato envelope bashara arenge hawa jimba arenga abo suri ngondo wanyise wararu shahunu yotsoto lonsujini mbeni mitsami huli fumbuni tsaweni fumbu zivuni mala fula wandu warenge bahi yarengarenge shabale arenga ola balasange ne grupu ahengo lindondo wanyise halafu wala watsuniki wa wahezale ba asiwandu loshiri naruma shuhuli wato lo envelope yarali 100 euro yonga mlindandu ndabiwale wandu dawabi watsile ilo fitina ebenge kwezi narele wanenro rikubaliane banu kaya hunu wafanyoze nyikumbi wafanyonde mbahindu nabako atsunda hindu haukaya waempoze wano wana ze depansingizo zinji waempoze wano wababano wajomba wawataharuma mafitsi wazaze wanu mrungu tsopara wandu ejewani envelope rashulie jandi sata yensu ya uhunda hutsoa yensu ndongwaru ndobanu demana na mabianini mukana rifanye reformu zenongo zila faransa banu haukawula ujinga mali ujo uzitoa banu loze manaho banu haulo le banu izodizo ajenda wafanye hada komoda na rifanye zenongo hafifu rijoka banu ngaritsabusa nao ngasi harumansi ngaranzori tsiduaze mila hatu ngaranzo wana hatu wa interese hena zila zinjiri kao fanyo masiwani mrafanye mnandongo joka simplo ujo tukuzowa rupia halafu ni joja halikuwa ya jibio kabanisi nikiwa shainu namna yoka rupia we lokali kaufanya ndongo riselebre ndongo wa rudire shelezizo kabanu hunu ngasi shabala zila rafanya hula uwajo hunu wefanye mahamitsanu ngewe sakomori yabo zila miharu mahao neze joho za haone ze dagla zao kwa nako paroziva mbabahanu dokunganzo makati waone ila valori ya heze lungozila pando bahanu rifanyoze lungozinu shamtsi hensi mjihansi za taratibu yokaya ngamanzo namna riko ujere hula holoza zije hunu paske nga mjodo wana yemba biona mke twana yo kangarjo wana halafunga mina fikra na nzono nesi mimi nga manzoni mwambia ni banle ukaya kwezi wanama watukufu zuki wangu notablo hajimba ene manama za kiswafwani ya mtsovumba wa wanama wahaba nuwalone eze beramu hizo manama mbabaka fenoli hata hanyo pia mbabache nko kao nyuri kazemi haruma yorlosi na nyarme mabango yani na mnikalishe radhi mtafadhali rihunda nziyari fanye kampani banu hata reforme zenongo zahe hada inu banu hale shuli zatu zinu banu hahandani des envelope mimi si johanzara ngulewo na mbio waze wangu wa mila na nsiwa loba nukaya handaninga mjoka hunutsi komori ze valori kaziti sawa ngamjoti lolaba nsito wa 60,000 euro salini haum mze wangu ulozo mwana mshwangu banu au mjombangu ulozo mwana mshwangu banu ngondo hatu wa mapesa atimizi 20,000 ujau halozi zanga zija banu na hinye na jau na balaye saza hensujini zenongo zilato wansujini kwa tujo kabala fanya mbando ngo ngebidwe mwana olaru dandi saa 0 eba hatinde kaho ndumna mwana habe hahula mbaga mwanzona lihe hau hato wa milwero henaba na nitolo awalima wa hema nangu na mbiza manga izo ndeze procedure kambe sengizo simple ngaze integre mdu shaze nongo zila pia we sansujini to wa mapesa hunu hata hauwende mbena uchijinda hubi ngoti ngondri hokaya balanga we hamamoto wa mjienda hula haukuwa na mjiwa mrani rekado mra waju rekado mrambani rekado mjiwa haho wana mjiwa la kwa jaufanya keso kuja walozi za mbandongo yabo hao juu ngao moto wa mji na balengeze nongo zila uzifanya ngazija hutowaze harama zila pia hulozona mjahaho
utoaze haki za kina mji horo haureja ifaransa ngoroje informa na mji ngwalusenga dahahu ebenga miminga mwanzo ni mwambie ni banu kwezi watukufu tena waze wa hatu wa milananse vidonune waswidi rekunde solution ngamjokange joudiza izo njokamba banu shamono kayo solution premier pas ngebidio wandu wakensi watu aliye hamadizo fundise di haruna habara nzihe milatu inu pia wandu rido faransa waze wa hatu mafanyaze no gozinu komori na mjempoze mfanye katiba banu la uwazima mbeshoa na nyanyu wa milanansi hamandani wa lokomori wadoru husu zenongozi jofanya abantu wanahanyu mjowa loza abantu wakea envelope jo tolo abantu yaho wansujini wa pari shaya bona kubaluke msujini ulo msujini abo bahe hale envelope ya para ukemwa nanya yenda msujini afanye milanansi ya hahe ya jojoka msujini ya loze manahe ya jafaransa ya mloza handu jano jua ne mabani hao ya bwenye eshuhuli ya hemana hene validewa wakea envelope ya huwa na mjahejo wehwa yendea tilwahum harmona mjahae shaye ye shughuli yake validokaya ye mwana oize nongo yazifanya Faransa hawe mwana nyasi wo yadoze mwana ya vahirishando la Faransa yendola yose valido angazija yawe mwana woye hijango integrele tengwe la hahe la kimrawa jwaula kimrambani yabozi la valori za kitengwe reka msango wa kina mjireka haki za kina mjiza hula mwana wenge ndenao haukari mloza Faransa shabala sira mloza rijari tuwazi haki za hatu hiho yabweheli lewo mfano hadisi mzee wahangwa mtojovu mboha tumama madambere hamgwa jomye hata hali ya jojo hima mauda lozema na hahe ya onesokati lozema na banu tidwahilishando ola wanamjiwanu wa mrenge ngwa undona ya bona wakubalukaya mzee wahangu bangu jokabo nsijuba numtsujini ngujojuwa ya lozize manahe banu yafanyeze nongo izo ya validwa ntsujini hau ya validwa mbeni hauya valido afumbuna o malapi ya mtsohambe miji koni etc. Ye kaka mjashinda mwaje mpoza harmwa na nyani mafanywaze nongo izo heli kao banyunyi nyihunu akabali mnungu jwala bamruhunu shemdola kaja valido akomori ngujojosa komori ndalo zemana isufiede hulende ambu alo huloka izo nongo zamanga izo jau ya tomna envelopani kemdu mzima hulaba he ya ikraze nongo ila ye malabo ya nyese hauhono mrwala wabani ye heli ala wabanyo side heli ajola bonsujini mfano hadisi hauyala bwambeni haumala hunraji haukaye la wahula joshingiwa yarudiare mwana milioni za mali hauya bwa kuna kufanya ndongo fulani si mpaka hufanya jao shahuno tsona mramba ala balandu wasoshiliana wanzo mapesa ala wahono mrubala hatoaze sairwa wanika tsilibi wandu wararuma la wanyisa wajamba tsilibi yani malabo ya manga malabo ya mapiti yaki yani ndongo tsasi la saintini bahiza utso haumrungu tsanza onesemana nyokanga muremo hamla baba donc waboketsu onesela jirma ya hema labo ya kimila ebenge mimi tsanza msane mjistructure banu monese valeur parce que kaka mtushindani waze wa hatunabo mfanya adam zero rahanu wa lokomori hai na zero nonondro haukanga mwendawo mlola mwali ya harusi mlozo wana haada mfanya ni ndongo zofanya pia shaka mtisa wanola ulokomori benge kajafanya zo mafanya haukaola hajentegre harengeshe tikani shokanguru mwomila kamnahu mwana benge ngujokwenda arengeze maliza mjazi detourne pia za envelope zilado runa waeche shaye kazi fanywa bendwa za utsone sokami capable none sokaba mido anzonjera envelope no benga bwetsi jojaba na mjombe mapi riwane yonge pawe sharafa shahanu ketsumni kanila valeur ya hema bani hanyu walonga zijabwa onozila ewe sahula ngojo kosubitwambe mananyuho bani haho ubenge mwana haho uloneo mharu maula umabendongo ndi mriaho nawe wana na mananyuho manga envelope yabo wana haho hawe famyaho wani kavalo rimbi waro habala wenda wana na mruha diero na balango joka henda onroke manaho nge kapablo nike miloresa ila unike wandu abo hiyo kwezi wa Komori yondongo nziro ebenge solution amado na mtsosa na mkensibana Rowalo nisi nyimlona ze ezikayo makansi mtsanganyihe mhensi katibazima mtowe valeur ya hanyu yeheli mwatsoe hansu karangulewo kamna parofanya shughuli banu itsojo andi samedi ya hisa 14h15 na mwende makensi boko izo zikundi makansi pia mwashiliana mwende marudi mtsanganyihe mkensi mtwaleze valeur za hanyu banu za respecteana mhensi mkonsi wanyu banu kaye kansu jini yemrolange na ndwararwa kawoliliana haruma mkonsi hula harumwezi talu yabweja hunungulozo na tsahezi talu zahe mathalani wale
ngarjo heba harumazeno ngo yizo mfano hadisi yo proposition ya mwandu mhense heli zirumishwa hula bo manzo mfanya na zirumishwa hunu kweli wa hazo shahunu zitirumishwe mafiti hula wabaki harumo userieux parce que yabo ribi hasara yabo si wana loba ndere exploiter wao yabo zemaliza hatu dezirumishao yabo ngo rumo 60000 haruma sali hunu hurudisu komoro ndoru ma 80000 yao tuka huwa hanyumba uhulu ibenge kwezi yo proposition ya mandokana mfanya ndongo za kweli za ukaantia malizo fundisedi haruna hamba ukawa na temila na nsinu mrungo no bizarre yo mharuma wansujini fokubalwa hamahame umharuma hamahame fokubalwa washili ukubalwe mbajini na balango jona mndu natsone za hunda mbabalu kumani wedati mbabalu kumana yeche banwari mwemiji atungo tsona mrende hafanya lejelo nsila uyo hende dahu nipo masiuze nongozi sa usiku zima na ngojona mndu arange mfumo wa kamilingu tsotsinza mbe na uloziza na mfanya jau Wende hundu wala afanya usiku zima harengo mjingo ndeso aunge hajura hana we waloza waloola waloza wajuu senongozi la kazi tuko mbine hata yangani wala zinudongo za bidisi donda hagalo wala ila ihana klasi wala we hisha msonje huisha mfuma na mji huisha sijimne kofi ya huisha jau zilanga zendo hagradi welola kazi jahisa aboto lola jalola yeka huja utsisize mbeza harusi wala uhe ya daraja yewe jahuloze mwana wala tena uha daraja yabo kutisa wanola lola bahi leo inarmwe mijihatu ngono mratso lola bahi tukuru hendengo amni harmo mjahanyunga mlao ya mdolangu rengole fumvule ku rahanola ya lola ya tsintaze mbeza harusi ya aliye harusi ya loze mwana ya fanya jau ani yabira ze gradi pia ngomundu ngutsobaziziwa bambe seba la katina mru jau hauye famiahe kwa shindi wamba jau hawe mru wahe msele hivu basi wa mruara wende na abu yoke tuenda harmeki gradi ya kweli ya hemila yode manafundise di haru namba na mnyanzihe yudo aplikewa mzuwani na mwali kwa jahane zenogorloni zonga zijazira ebanu zabarindi na adeto joka nzima homala pia boko mharumangu mzima pourquoi yengada itsojojo ma definise mahansi ze kanuni za ukaya yengada ifanywa waha mahame yonde fanywa wetsandaya yonde fanywa wembajini yonde fanywa ojau era definise rambo mharuma mzima shaeba le faida balendi boko mimi benge nsoja silolosi kula uo yabonso ukaza hukaza wendo tengo na msojo kaenda tatasa banga bwarengoza envelope ikawa atakwaje tsazila parce que mjam hansi armendi niyo na yoki sharia yabongari dhulumia nawo yabenge minga monokasi lo ulaya hautsahaza nongozozi tawo imanga mdefinition zo nongozi baki hamadi zo ananyanywa fanyo komor bwakezi taru hamadi zo ajimbe yambabana mbracho kashe taru shangu shaloza pari rekanga swali rekanga sararu na rilozize kitalu zihise rijoka mjomba he mwana winde ajauloze mwana woi yabo wanru wa hahe waho mjahe wakao la hula walobanu na wakewali na kararo ndo ngwa envelope yabo rivono shekatsi ndizo kama nzorende ki group yabo ngamjo tsanda zemijiatu hunu pia ngarjonda tarjoza ze shuli zina yakadwabili nitoa ufikira mimi ti Johanza na ngulewo watidoka envelope za zitabu ekayo kamnaka ushinda mfanyi c'est-à-dire watidoka envelope zo kanga mlozizo hamahame ngamlozizo tsandraya ngamlozizo mjansujini nono tijoanza za envelope zo pia zizirwa hunu heni wanzo adonda za envelope zo na sekomo rende afani shami tijoamba mdu na doto wa mahohobari yonge joka pure simple kena wani sandubani sheni wakatujo jamani hujabu hajimbe maudungo loze mwana hatu bonga jore hana mo hujuhaya bo hambayi nda envelope ya mbeni uwandu wewe watu joanza werenge ngwa johi renga hao wajoanza werenge kwa nahu irenga ngaba joha abaya uko hamba mbeni mbenao wenji wakuti jabanu mauda mloze mwana tsamba inda envelope ya hetsandra hao ya henga zija wanranga zija lo balangwa wenji ato mjini hongo wala abonge jo waniwa na hula yo jule urengo shahunu wasa hanse zikundi bwaloze grupu yabwenge envelope ya hetsandra ya balata wasawefanya ngaona nuwa mnikao hai yebo ko bahenga bombaji nanzo erenge yabole belonga lihe yao ngaenda wateta umani rimana hunu pia sheka mtowa izo pia bana rijo ka holiho ino adarti inu shughuli tingo fanya banu bahiri valorize famino wandu shenu tinga date value dio komori yabo bwaja ulozawo emanana toze nongo ya towao rilozize zile oba muzihise udofumbo wandu benge ngotojo ko fumbo wandu walo salini hula pia wavumbue nano kaya hata ila yo kaya mradamba kampakado alola heada
abana njoka bolto mjojwa humnika envelope benge kajafanya ngada shawende mana hangu ya kabanu ya kahimile mana mshwa hewoi ya kauhano siha yenda atinzaze mbuzi ya japenti be ya hale salinu ya joka rudise na imayo ya yanuwe na ni mtola envelope ni mhishimu walobanu kimana hangu ni mtole ko rikase ya ferio kengadange rumilo Faransa na nyoke tina te valera hayo ekari fanya hizo ngamu mnadhilioni kamno parowana ambesenga bwatsojo dojo mashulini hawa jodo jawe mana wambaba la bolto kajani fumba ya koloze mana shaha fumba mbaba kafenoli haukanga bandu alona complexe haliyo mamshukuru yo bajuzi zikaufanyisha mwami ngamina nama na tujoshida msu wavumba pia na kwa jafanya complexe de kinyume tiwa shukuri ya ndro msina bezoni wavumbu haukawelewa ukaekawe iharenge abo mide narenga ukasi wandu wazima abo maudundani kaja ngulozoe mana ungufanyo zindwa jina shanga boko kwa tsole complexe yongyo banu Ebenga mimi tujomambianu ka namziye za envelope za hinyebanu namziye za envelope za miji namziye hodwa mangarulozonga zijaukarara ngola loziwa banu katsu validewa yabo singartu envelope za ngazi zabari ngartu envelope za tsanda zabari ngartu envelope za jau zabari na system dolata komori kwatsu ukubalize nongozira wewe wazifanya huna atawesa komori kutsine valora hazo yabo na riziziye mruya jokaya tijatifanya shughuli risomo eduari weshema na hatu imana hatu atoe maharahe mwana woi hatu waele vaula mbabahe watoe jau halolehe la jo shida ya mjomba ulozo hawe uloolo yatoe mahoho ya wandu ya wayonao baada ya wanika yoke na wanisa yeno amvelopu yangu na tuamiloka bolto yendo beju hande ngeno minga mibani ikansiba lange jozi ngaronjenerewa hawini kwa shimeji wangu au manama njojo kahani kiwala mjojua nike hauna bekaha lina beonde mwana mani la shaho jaba anurido fanya zaferi zinu ngena ndongweka okaritsu valorizewa paske nyinyi wazi watu mlo hunu wananyanyi walokomori kwa tumfanya ni hata karate ndeza mando kabwatsure ngwa decision komorata mwatsotilo ayo ngamziju wawo si diaspora rarango mijini botso jaronga decision akimjira mbare execute nambe mapesa bara nzori fanyo msihiri nambe mapesa bara place fulani sho wakati sheka ushamjishi konsoshi hadisi wokwa integre wafanya teleconference wapara wandu wararu madhama na wamjihunu wawambiazo na abo sindere de somi jihunu rifanyoze projet zinjire fanya hula shasi karinata consideration vanza loko kazjabaki na zaliba no akomori banwate miji hatu watso rifanya discrimination banwa bwahdedi ni banwa dictature banyongo atarmwe miji na abo sindere wafanya we mijire wahaze l'hôpital re wahaze l'école shaika ngware ngo decision kwa implique ngono afta makati ya wonga bonusi ya mije kai diaspora se hula arma vacances oparo ambabi yondo walezo azabari za mjwa nezo katina bezo mana banga tsingo tulo arma ze platform ze vidonga tsingo fanywari wono shari jo hanzo wakati balo mjiwa hatu bani rekam jimhure kam titi walona fikira wazena we shekaosha mjihula wafanya ndongo wa coordonner na shekaosha mjihunu waoba watowe idea hao wakubaliwa ukanono mtifanya jao na mfanya jao shatu karitsobaki ma executa okaya yabonga banzao zemali na zijeba yonde nongo ilona mfaransa hunu raulo harma notabilite raulo harma mjibari donc unamziye likubaliane mwende mato alele shauri lino mjoka yilo tsunongo wajo kubala kwa sawadze ya ukefo wa ikraze kwa na ukiriwa tolo envelope zangazija zike kasdo tolo auze tsandaya auza jau haukabo ndo bahanu ba wakansi wande wado shindana na hindini sheka zijo kama sulaha zijo tolo ibakisho kamro aloza boko inuketsu considere wa hata harma mila hatu shazinu valoriza mrutingo jionore bai shenu ketunjia hata kavati hauwa ke mruva narambie ye mwana alola Faransa banu ya sazahe hawo wa mji doana mji watu mkonsidero kange mfomana mji dabu wamfanya mko kuja toa keso hunuwa kudosoma keso na abozeno go zamilanga manzo msifanye paske hunu manangu laziwa ngabafanywa odine hununga baremo ukumbina wala kujafanya ada na hulahale wo kumbisi ushwa na ashwa mru no wazaza mru ngwabalao mruende wa mvalorizar mru mshe hata le gauni la ukumbi yeko hula dohadu zema na mme mwana mshwa bana harusi ngaboko miji boko wo hula wa mhishimu hunungo ndo hujifanya zenongo zaho hujirendeze zenongo zaho kaba lo ukumbi wa hunulango tsahonde mapesa yabo hula wa harme kadre ya kimila na hula ukumbi wewe kutsunde ndonde mapesa bademi tsangu ya kimazama shango ndo wa valorize mwana mshwe wahe mrumshe wahe mwana mahaho hubalia ensemble hubalale pambola hayo hudunga no wanduza ho ndebala bahore ngwa hishima uhansi wa upepelo afanywa jau hujua utembero fanye jau kansi jau hubalema na mahonde mhonore huoneso kamide mana mshwahe tijani mhonore hunuse pasa
no hunuko lingar jodunga na rendi shabala mzazabi darusi ngondo bala shangwanza valorize mapesa shao wandu wa bana harusi wa kwenda arimo kumbi ni uono kabo toka ndo mji hunumdu la hekomori pia hala haheli mbabanu walojo matoweni mrulo banu nende ya msangi ya ukahumu kumbi ula msangu donc yaboko tina ye même valeur no lo komori hunu kumbi la hasara ni ngojitwa hasara ujiwa uti hama pesa na komori la valeur ya kansiki traditionnel ya milanansi hunungari ndungu bwana harusi ngulalo da hon ye hule kaba na harusi ngulalo ana mjua fanywa wo parwa botaswende wa mjusa wo fanywa chai eske hununga wana mji yeba hongo joko validwa komori jemna mjindo bujosa komorende akubaluka wona mji hatoana mjaho hunu banu hunu arumaza envelope ka loto landongo ya utso onoro wana mji yabo ganza ori kubaluka hunu kariti harima mila do mane so validwa hula na mademo atahese structuriza kimila zilo hula henu wakati mraja zifanyo hunu zivalidewa rikubaliane besa yu hata envelope zinu ngarjodo jo abidiwa zirenke sino soka yandu watsojo jabanu wababa hatu bahi hata wanazijana wakazami haruma watoto ngwasubuto wa defie waze wa hao vanu warenga envelope wa warongoze heli wanzao wawanyisiza wao wawanyisiza alondo baba hao walolo wazaza hao wenda wema waloza jana bahi wajanu ngwarengwa envelope wa masali wadoni kwa baba hao senkero na diero badala ya utsamba baba hao karenga izo pia pasko waze kwa tujinike valwe si mashababi batu lambade njao halafuza nogozozi kombina hunu na izo komori kaja jokiri na nsenda komori nifanya hade mwangu nge abafanya hada mbabangu nge na monge abafanya hada mjombangu ngwa yabo wajombangu wafanya zehada waruo hatu pia kulangora bilfalaki wafanya zehada mimi murongo bana mimi mtsujini wajo zamba yengwabo mimi aba mson tsujini benge kolminde shetso da osho hadu zangu naone zuki wangu ya bonsubuti zuki wangu rarangu ye kasubutu fanya nongora eli mbabangu nge ha baleka mbabangu atsono kabanga mimdumdu hazam konsoli ngoni edabo mwana shaye kimila de heli hiyo halafu leo nundu kanatso jua kabati difference parce que ngabandika orilole na zikotu walola mathalan shanga bo mazikotu wa watu tinzazi lambe harusi wa heza gradi ngabo baba walola wanaho walola shara ho baba kwa jafanya jumazila ngwa haruma echelon nzima ono wana shanga nzoma hukubaluka boma na benge kweli ngami gradi nzima uharumwe milananti minemzee share ngao tukufuko imbaba haho wende yatsongeza wazalo walelwa wajabanu wajajau halafu kubaluka bona ni bakodi ngonini mlinde hatu wakate makadarato joka yahe haumgu afanyezi yahe ngeni njia ndenge plasa shango no hata hojumani ngono harimase plasi mwanangu kazomu haruma aransi mbaba hodi ngonari bala ende uliyo hendata kansosoni harimbaba hodi ngoni yizo sepoza yinunga manzora benongwendi siburebo fundise di haruna naranzihe wakema stehiyahe hada inu deja ebenge kwezi watukufu nsokanzanje nimwambie nukaya numaskiti fumahu yari hunrao si wandu ulaya wandu aloko mori kwasi mafier ya udoro hamo salinire manema kode wa baba hatu no wahu watu hasibabu diero ngono envelope isha ivumbula itsanzaya denga zija inyafambaya zila 50 euro na 100 euro yenyu wandu wetsandra wandu wahenga zija mloku mebala uwansujina uwambe na uwafumbuni hawiko na unsujana benda hubi mloba la watolo envelope ya 100 euro mwenda ndumengo miraru yala ya kondo betu kona ndo betu chukahula yaweka mkana structure njofanya hamando wananya asinga mtoto wa mfano hatu walio emano hatu liyo kabaja paro to l'envelope ya liwa wazewe ilenga waitambaba hanu wahe kwa ibweshea ikaka jaka yabo ya ubwesheyo ya ujulwa hajo ibweshe trezorier wahao ba trezorier bahenu wakati walondongo za mendelo za nsujini waomengo ni mtsangu wao wakotoa des envelopes zao kwa japaro anyisa envelope yabo kawandu washindi wadunga modeli yote na harumwe mjipia joshinda libone kwa japaro ekanga fanyo shughuli ya hatu hula ngaranzori fanya journée hula ritsa hesali waze wotswambo ka mtsango watu tsaunu nsiwa wabzisi wa yanu yalanda wamba balaza envelope sikaranyisa si he hansi si doye hari hana trezorier si ujuo karni kwambe ndu fulani usiku fulani ridwanziha rijali fanye konti jokanga sina 4,000 euro tezi zibaki ban bahensu nsujini wari paro hula wambango anzo walekezo msiri bango vujao hau ngasina fwayenga ranzori ya menage ekali yonga ritoa mtsango hatu ema notablo si utowa yenuso ya hatu kanga sina konti ya hatu batino kari jitsangisa wahano mkonti uo swaba betizi donc ubane kanga mjoshinda na mfanye hali ya miji ekaka mnoshinda yabona mziye zenogo zinu mtsilowa na sababu de zenogo zoba uo jinga izo dezo nongo na kanzani zeleze banu leo
njaja ni rongozo wangu hakio shari jarambe hema skiti fura yaona sikautoa resolution kao mimi ngamono kazi joka masulaha hakaze nongozino ngaziwani sao ngazifanyonai karitina shewo ni waze watu ngalparona ibu yimbaba wa mrujonda balendare mwani mwananya hau mwana hahe vahe mwanaju hunzwareme polisi ija mzilu aze nongozino mjoka ufanya haukuwa mwisho wabale polisi ngwajoba ze salizinu hasibabu leze nongo hizo dejo wadzazengwa wanao harumaze nyikumbi ngarizionao ngabwalona raji ngabwafizwao majimbo martisto wenji hunwana ashe ngwatsingoheza majimbo odeo rubala sonongo hizo kazi turifanya plaisir hukaja narka hushia mrumshengulo olobanu haumrungulo ze mwana haheza jimbo habange mrumshe hasufule da leo nusi jasfanya hande contraire wanasho atwe nusuwenji warde hamartisti banu majimbo hayo ngwatsingoka jumotsodo handuze mrumme hawe simbulie mrumshe hawe simbulie yatsukanzendo ola izonongo za prive shale we mana hatu ya jalolao ikabaka ruatsuko hanza na mshindane bavuni beko mori kwa tsoblije wajue shamzaze wa bibi harusi au mzaze wa bwana harusi hau mwana mshwa bibi harusi wa bwana harusi ngondo atsa artisti hamnikaneze to biado ambwa pia en privé neze vocal banatso bakisha ba holotaze vocal neze voko zitilo bala heza wambe kajaka hanza mdahu usajao ya hajao na la jimbo la shughuli la bibi harusi halafu ma artisti ndizo yaonde majimbo abahaya do mvogo de majimbo odode zane mkomori kutoko kamdindi yanu to bienti makatata mimi ya mdingo juzi banu ko mori mrindi yotsole mwana hoje umloze unusi kuwa furaha wabidu heze mwana umjibize umrendeje umswifu yene mrumme uanze wajare nge mwana mshwa bwana harusi tsingomde dolende tsambalenso abili bwana harusi ngo salini hula balaula likwaza zaheno wananya waje wasine bo wade yao ikamtsolo kabana tamakati sido jizisa mimi mujuzisa ebani ni artisti nusu ya hanyu wanashwa hatu udingo jabanu merifanyaze ngo bale langa manzo mambe nzadzaba na harusi ufanya dola kujaka hanze mwana mshesha isangefanyi hao haunka na umanywe na mzadzahe mwana mshe haunsuju wabenge mrundawe yatsukanze dola zigarto rohoni hao shautsende uzifanya jimbo hurudu parwana anyuhono wandu waje wasine zenongo zahe zembi za fami iyo izondongo nziro senongo izata ni artisti bidimziye vanusi solombo asomoze hitima tsozise sababu rangu bada atani artisti nduna subuti ambo kami mirangulewo nsiba nunte fitinaru mandola sina urenga jimbo ndenade famia bwana harusi awe famia bibi harusi heza na abanga na swifu naone sasa nje mazahema na woi mitsimro jabanu njendo birane dae famia bibi harusi au bwana harusi haune de amzaza hahi singo zopianga spanyi hobanu shati de ndongo ndi ni banangu tsanzali we mapesa yotsi yaki yabo ko moringa joko paronda usonije donc uzanongo izopia ndonje armaze shuli za hatu nduka tsujwa ya lisendavi ya ziendavi harimo msajajaruo nao ndongwe ka ukazitsina usoka zitsina lingu ebenge na mtafadhali bayo de message ya mwiso ni artisti wanrashe wanashwa hatu ndingo heze majimbo banu bane majimbo anu hali ado hezwani wanaume wakautunga majimbo banu ya kitu arabu ya ubanga bibi harusi na bwana harusi nyinyi mjabaha mfanya majimbo ya vize hunu Mungu kubalenda ni kwa makalima ni mzaza bibi harusi au mzaza bwana harusi au mwana mshwa mzimabu dawa de baba le mjombola kaja kanzendo laini nenda baba dai mwana mshwa kaja kanza jao mvumbuwe umironize mrongowe umvize mhezize umsise halafu le jimbo la liko jimbo la shughuli bibi harusi maskini balola mriaza lo manga katsujweza mbao mzaze ndari nge mashula na otaja au mwana mshwa mro au jotswepa handari nge makalima hanikaola bahola heza hakaba la tsodea famia wala hata yekaba mzimende harambale jimbo woma suhendole tsambali yanga mjokamba bibi harusi na bano hanywa tsofanya jibongo au jumotsola mzaza hangu haumjomba hangu au wanaama bengenga ni fami mwana nyo akatswanze ndola yotsi mpaka utsweza jimbo umde haruma wakati wa furaha ye hamtimize shulujo mtsimbulie kangwanzo tsimbulie na banamia solution ngo jaslando blaza shamtsirenge majimbo ya shughuli myafanya majimbo mabangano lo mndugu to jimbo ngutsoshandwa so ironize wanorongozo hakinyume hata harila fierté iyo fierté ndi wosila mwindi iyo shughuli ndi shulandwa to tsanganyasha hata wakati wozinanga mzingo jimbo la umani yabo yondela mauvaise foi ya mkomori kwezi watukufu ngamziyo mana ngamjokandwa amanda sekarandisa ze fikra zotsodo huja abo sikar parozia ngamwiliyo banu nsute message ya hema da leo ya zali encore une fois je suis désolé naribakari mwaze message zilo social garjo jarme politique amesema ule kamgo abenze yawe katsrongo anainga mtsauso amaha eketso katijitekeleza video zinu
izindizo abidi mdoshia hawinji hata zeroho zatu zishinde zibadili babo ndo bahanu jopanga mensila yabo mpaka dabo ngarjona na tena na mboshiran marahaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.